Saudi Arabia khovel boina bul fir fiak pol vulian tu te chu amasain ka channel thir tu te longai thadu te chibai kan book le chowa la subscribe lo teng khongai takin hnoya subscribe ti asena injia kha min lo me chakanga notification bell min on chakanga video therapy in lo muzel thei do ani tin tun trum kan video ang chi hi adana dang angrenga Saudi Arabia in fir fiak pol an vulen dan te khothang ram abikin USA ne na in lei chi na nei thang de wan lan la ya USA ti chiat du tu beram an ni je te kan ta lang do na tin fir fiak ho chet tat dan te an chung chang kan ta lang do na chuti lai duty pian strict to a fir fiak po lang chi te hi han tar la na chuti anga an ni na an thalak han tar lan te hi cooperate chung chang a rem lo na tam tak te po ma chu wangin thalak te po hi duang alang kim thei lawang te hlo om khop mai eng po ni se a chip chiarin kan soido na ni Middle East le chevel ram lian le hausa tuyal thei anga em awanga khovel ram dagin antlon ron USA phei chuan naw chan taka chan Saudi Arabia ram khu i han thlir teang aram zaw zong khu square kilometer noi som ni pakhat singa zet ania aram zawang huai ro chuan ram tha lu atlak anei tlem hle ani thale ram de ovek ani awangin mihring po aram zawangin an tam tok lo hlea mihring makta doi som ni pariat point pasarian oma chung zinga makta doi riat zet chu ram dang mi an ni musulman ru tak mai ibin sauda chuan kumsang ha joko som thum pani khan ram bel pali sui finin heram Saudi Arabia ram hi adina an khopui chu riat ani Saudi Arabia ram hi Islam zratiana khautak mai manga ro rel na ram in than bo ruak le memal zalem na tiang reng velin ati boilo chung ko pakhat lal thot na ram ania ambi hring tamjok hi Islam sa khozui tu pol pani in halem mai zinga pakhat sunni tam na ram ania akho chaklama sia chu aram bihring zazela som ni ang velan omve chau jok ani Saudi din tu ibin sauda chu muslim ru tak mai hanti hian aru dan ala hril fia tok lo hialo me nikhata pel mi alawin voinga tong trai zia hei hi in dolai point a thul ngai lo ani ama hi palian thel thol fit ruk le chan ve zeta sang pachak tak le mani in rin tok na nga tak in do mi ra shat zet mai ania kum som nga pangami ani in nupui za som ruk anei mana fa po anga kher mai muslim dana nupui pali aya tam nei oi ani lawa ma se nupui thar nei zela do sia wangin anupui masa te chu a then zela adang anei le zela chutiang chuan anupui za som ruk lai chu anei ta ani muslim dana mi pa chuan adu hun huna anupui chu kama che voili tin ama hlen mi a thei mei chia in soi turan nei velo ani heramai hian Islam sa khomun thiang hlim berber pani al masjid al haram Mecca le al masjid an naboy Medina te oma mun thiang hlim pania hian muslim ni lo chu kalphal ani lawa local ruan man chu ti hlum turan ni kumsang chuang fe helaya hian kumtin mi khwal nuai tel fen pungkhom thina chu rem changa mangin misual rolin mi khwal velan lo suam thina ni tun ma mi hring la fin tak tak ma phei chuan misual rol chu an tam le zual ani kumsang ha chukwa som thung pariat atang khan tuyal theilai chuakin chu aram hian a hosak pha ta em maya khovela tuyal theinga beram le thon chuak tam beram alo ni ta chu hausak na chu Islam sa khokul muk tak mai sa khodang te ta na noksak wahabism thedar na an mangta chu ani kan han soi tum tak chu wahabism chu enge ni Saudi Arabia sarkar policy phena sa khothurin khirzet mai in phumru wahabism chu sani muslim peng pakhat adu rumpol le adu khirber pol sa khodang ngai theilo mai an nia amu chuak tu chu Mohammed ibn al-Wahad ania azirtir dan chuan milem te mithiang hlim ti te mun thiang hlim te kut ni wang thla man te sa kholam hoilo nun reng te rimoi lam te le vantlang in polkhom te hi nun thiang hlim laka tanga aril ru kwai her tu ani ti in ado bur mai ani hezirtir na hi Islam a ro po akhir ber chi ania an mani Islam sa khozui tu tam tak pen du lo hlea sani muslim sa khozui tu te university ro pui berle zakai berji ngami Al Azhar University mithiam te phei chuan wahabism hi setana sa khuan ti hial bok ani
an mani Wahhabism zui tu te ro chuan Wahhabi ti chu an du lo hle thunga Salafi ti an du bera Salafi ti na ko ber chu Muslim masaber te nun dan zui tu te ti na ani Wahhabism zir tir na ang chuan Islam sa kho zui tu reng reng sa kho danga in let thiang lawa lo in let anom chuan ti hlum tur an ni zuin te an khap bura an khap satli alo dan bo chia chu na takin an hram thina an thei phot chuan an sa khorin dan chu ti luina manga midang zom ti ran du bera an thu hnuai om te chu an ti lui deuh zel bok mihring nun na an ngai hlu lo hle a an rin dan pom lo tu te ti hlum chu pathian thoi na sang tak ani Wahhabism muchuak tu Wahhab chuan azirtu na dan chu akhir thayang berna kalpuya Muslim mi masa te than te chu ati cheboka chu wangin apian na Iwiana tuna riat khopuya changa mel khata hla chang chuan hnot chuaka Diria hmuna chu atlan cheta ani Diria khwa hi Muhammad bil Saud alal na khopuya nia heng hroi tu panhi te hian kumsang khat jasari somli pali khan remna an siama anin remna ang chuan Wahhabi sau chuan lal Saud chu indona reng reng an chanpui zelanga lal ber chuan Wahhabism zirtir na khirdak mai chu alal ramsa khua puangin akeng ko ve thung don ti ani Diria khwa chu Wahhabism sa kho mun pui lo ni ta a chu kho pui tang chuan Arabian Peninsula Muslim ho hna chuan missionary an tir chuak ta zut zuta Persian Gulf le Syria ram te an tuam zela an kalna china an thurin pom du lo Muslim ho chu an that hre mi alawa an thurin pom du lo tu telaka chuan in dona thiang lim jihad an puang mi mai ani Saudi lal chung kwa chuan Wahhabism thurin theder na tur Muslim hun tam tak an din baka zirtir tu tam tak an tir chuak zela kumsang khajasari somli pali le sang khajariat som paret in kara khan Arabia ram chu an zirtir na chuan afan hne hle to a sani Muslim thiang zau do zok Ottoman Empirein South lal chung kwa ane nuwa po chuan Wahhabism zirtir na chu ati bo zo ta chuang lawa Wahhabism zirtir na chu aron ar chuak le a kumsang khajariat som ni pali le sang khajariat som kwa pakhat in kar khan South lal chung koin lal nan ron chang le ta boka khopuyatan riatan manga kumsang zko som thum pania Saudi lal ram pathum na lo din le nu phei ka chuan Wahhabism zirtir na chu alo chak thar le ta ani Saudi lal Abdulaziz bin Saud sang khajukwa som thum pania tanga kwa thum chunga ro rel tu khan Arabian Peninsula chunga Arab mi te sui khom nan Wahhabism zirtir na le ala alaka in pek pum thum tur thu chu aw hla bera anaya anu zela Saudi Arabia lal thade point Wahhabism zirtir na chu hengram Egypt Syria le Iraq te ang Soviet Union lam on tu te beinan le dauber nan mangzui ani kumsang chukwa somruk pali atanga sari nga inkara Saudi Arabia lal Faisal ibn Abdulaziz Al Saud Khan nasale zualin tunlai khovela sa khongai saklo na lo thluar donan Wahhabism zirtir na thedar nan atuyal theishal na poisa chutluk le ding on tel tak me wathoa Wahhabism zirtir na ang chuan Saudi Arabia lal ram chau hi Islam sa khua vong him tu chun ani Wahhabism zirtir na chu Saudi Arabia lal chung ko hausak na mang chuan zau thei ang bera thedar ani ta zela tunlai Muslim fear fiak pol lo lar tak na chan zinga anhar kai tu ber le tha po tho nem ber chu Saudi Arabia rama Wahhabism zirtir na hi ani kumsang ni le som panga January ni sari chokmalam dar som pakhat le chan ve khan Paris a chanchin bu pakhat Charlie Hebdo office a chuan unaw mi pa pani set le Zarif ko chi te chulutin mi som pakhat ang kap luma mi som pakhat dangan hliam boka an tlan chiat pain office pona lo om French police officer pakhat an kap hlum boka ni chu thu chuan khovela deng chuak rang hle heng unaw pani te hian Yemen drama Al-Qaeda te ne inzom na nei nei soi nge a eng ang daka inzom thu nge an nia eng tiang chi in nge heng thil rap thak tak mai ti tur hian anin fui ti lam chu kan zu hre phato lawa a eng pol po chuan an tia lo chalin lo in soi thei ma se a kai kuang lo chuan a bul ber chu Saudi Arabia rama Muslim zirtir na fear fiak dak sa khodang zong zong an mani Muslim ho te po an zirtir na ang diak zom du lo tu piang noi ral vek du tu Wahhabism zirtir na ngai khu ani
khovel hian fir fiak le azir tir na fir fiak tak mai hi nuai bo adu tak zeta ado tak tak ani don chuan Saudi Arabia rama Islam zir tir na khir zet mai le huaisar zet mai setana bukhur na ni om tak mai khu anuai bo phut anga ya he zir tir na fir fiak lu tuk mai put dar tum na sataka tha thoa kumsom thum chunga US dollar tluk le ding on za zet mangaral tu khu nuai chimi masak tur ani yang kumsang khazukwa somni pakhat atanga sang khazukwa somkwa pakhat kumsom sari chung khan communism Soviet Union chuan communism thurin thedar nan US dollar tluk le ding on som pasari borvel zet a manganga chut ania communism chu khothangaram te le Christian te chuan sakol muin kan hmuwa nasatakin kan dawa mel malian ber enin kan en ani ma se heti lai hian mi hriat larvak lo Saudi Arabia rama anlal chung kwa chuan khovela Christian te noi chimit tur le khothang rama zalen na le in than na bo rok te chia an sa kho zir tir na fir fiak tak me manga khovel he tumin dollar tluk le ding on za chuang fen lo mangaral reng me si ani Lebanon rama Saudi ambassador Ali Awad Asari chu Beiruta Paris tual tha na du lo na kongzo khana tel ve nge a ma se an ramlam ero internet manga zalen na freedom of speech choi moi tu Raif Baddon chu zirtop ni apianga voisom nga vuaka voisang khat vuak tura shem tura nia khovel ram tam takin an du lo em awangin a shem na hi tlema ti nepsak ani ta sham ani Saudi Arabia ram thil ti dan le fir fiak pola tan puina sajia shereng chung hian khothang ram te chuan an la kom ngai MMC a Saudi Arabia lal chung kwa thil ti hi engchen nge khovela bikin fir fiak du lawa yak khothang ram te khuan an haider don le lal chung kwa te mai ni lawin Saudi million hausa pui khuan Afghanistan Iraq Libya Somalia Europe rama Muslim fir fiak pol te chu poisai nan tan pui renga Muslim zirtriana fir fiak tak mai chu khovela thedar tumin Europe le America rama Muslim sa khomun mos andin chur boka Secretary of State ni Eli Khan Hillary Clinton ipin Saudi Arabia rama donor te chuan khovel pumpuya sani terrorist ho te chu nasatakin anla tanpui renga Saudi Arabia hi Al Qaeda LET le fir fiak pol tanpui tu ber alani awangin eng emo chuti angai ani ati ni in WikiLeaks chuan asoyani Saudi Arabia chaupo hi alani lo chewa heng Arab ram Qatar Kuwait United Arab Emirates te po an bang chuang lo ani Obama President laya US Vice President tuna President ni meitur Joe Biden apoin angai dan dik tak chu Harvard University a hana soilang zau maya soisel po a hlo pha via ome khilai Syria rama kan har sanalian tak chu kan thopui te khian ni Turkey tina niya tak hotel Emirates hotel khi kan thian thatak zong an ninge maya ma se mun sang changa asata pai thak du tu fir fiak pol zong ne na poisa an chung lu rui reng mai ani ati ani tunhaya hian Saudi Arabia lal chung kwaten Muslim fir fiak pol zirtir na thedar tura tran an lak na sajia hi an hanjir chiang le zualta a kumsak ni le pakhat September ni som pakhata World Trade Center bom chatu te chanchin khan chui chian tak chuan Saudi Arabia rama atop zel maya Saudi Arabia chu Middle East biala US thian tha amamo tuyal thei achok lo na ber ram malo ni sia duangin ein kok chuak lei thei talo ti lam hoin Florida Senator Bob Graham chuan a soi nge ani a soi zel danin Saudi Arabia hian an sa khwa zirtirna fir fiak tak mai Wahhabism thedar hi alatum renga achatui ber alania ISIS hote hi hom tak hian soina a ISIS zirtirna hi Saudi Arabia du thusa mania Saudi paisa le tanpuina din anni tuna Saudi Arabia ramin Muslim zirtirna akalpui dan le ISIS in anramchin anpuan an koldan hi ein angrenga anrama sa khodang an chep dante an du lo zong ni chuan milutan mai an hrelo dante mai chian chep dante Muslim zirtirna an du khir ziate le an thik thu chiat ziate hi adang lam lo an changkang zoka an hausa zoka kongpui le man ruan nei thazok chau ani ICC sarkar taka pomin tibuai talawila Saudi Arabia ne hian ein angrengang ati ani
kumsak ni le pakhat September ni som pakhata World Trade Center ti chetu mi som pakwa jinga som panga kha Saudi Arabia mi an nia khang mi te kha Wahhabism zirtirna fiak tak mai hnuaya Seilian le en kol an ni Bin Laden a po kha Saudi Arabia mi le sa tho ania Saudi Arabia lal chung kwa te chuan khothang lamram te chu an sahim na na man chu an du ngei meya abikin Iran nen hian Middle East biala Muslim ram te hi ain chu ani bera chumi man ruatan chuan khothang lamram hosa te hi an du ani tin atuyal thei shalna berten ni bokwangin an beche theilo ani bera amero chu achung ril taka chuan khothang sarkar dole noi chimi chu apoiti haulawa ral thuam le sipai chakna manga ati lan ngam lo chu sa khozir na manga fin rol chuin abe rungar mai ani Saudi Arabia ram shroi tu te hian America le athurwal pui Christian ram hausa te hi chuchhevek se poi an timi alo ti hi thuruk po ani to lawa America rama mos andin zozai te British France Germany le Europe ram sanga mos andin zozai te le missionary an tir chua zozai tang te hian anril ru chu alang chiang hle ani heng mos andin te ba ka hian Islam sa khozra na fiak tak kalpui na tur Islamic school enga mozat andin boka a sarkarin din chi alo ma se midangin an lo din to sa te chu sumle payan tranpui na sa hleya chu mai ni lawin Saudi Arabia rama mimal hosa tam takin khothang lamram te ti boy tur le Islam sa khwa vordar na turin US dollar tluk le ding on tel an thoreng bok ani khovel ram tam takin ISIS an dolai hian Saudi Arabia puin mai phi nan chau tak ISIS chu a han dem vea ma se ISIS zirtir na lo chor chhuana ber chu Wahhabism zirtir na tho hi ani chu wangin Saudi pui te khwan ISIS ho khu chuti takin an ho lawang ti hi arin thei ani engtiklai puin ISIS paijinga khwan Saudi Arabia mi le sa sang ni zanga borvel an omreng anga ngai ani ya Muslim ram tam tak chu an re thei hleya abikin Africa khomol puya Muslim ram te an re thei zuala indawan shata an mani le an mani in ngai lo boka chu chuan ati re thei zual ani heng rama no pang tam jok chuan zirna school pa ngayang hi kalna turan nei lova an school kalve theina om chun le khathiam nan mu theina om chun chu Muslim sa kho in zirtir na mun madrasas ani bera heng madrasas ate hian enge an zirtir kan ti chuan Muslim sa kho zirtir na fiak tak sa kho dang zong tha rem vek du na ani top mai ani heng madrasas tam tak hi Saudi Arabia sarkar tanpui na din an nihloma atam thei ang ber din belzela din tharzel hi an tum le an tho mek ani Muslim ho chu an mani po in ngai lo khop maya Gaza Strip a rural mek Hamas ho chuan Israel noi bo chu an do thu sam ber an tum ber ani ya Israel noi bo du ve tho Hezbollah ten en ero chuan ein te the bo lo thunga ISIS ho chuan Hamas chu noi bo veka an vo boka Syria rama Muslim helpo sang depo ein thurwal hlei theilowa in thurwal chu soilo ein do fawa an sipai kem tepo ein run ton sak fo thin ani Turkey sarkar chuan Syria rama rural tu Assad chu thak dai an duwa Iran ero chuan chu an du ve ho silo Saudi Arabia chuan Assad pai thak chu an hre vak lo rualin ayo theitu ni yan hriat chu an ngei le bo lawa an thukal dan hi aboi thak ang renga Muslim cheu ein ngai mi alo ani ole tunami hi episode 1 ani phoda episode 2 wa Saudi Arabia chungchang hi achip chia jokin kan ngai thajel don ani